Kaseng san pertai batamai ka Voice of the People Party VPP kalawan rai ya kejing job badan burom ha ki election MP Lok Sabha ada jar arpesau ha ka ba u kertong jong ketai kaseng u Dr. Ricky AJ Sengkon ula yo award hadu san pon ni pwai lak wot nda ka ba pelim ya u kertong kongres uma Winston pala nda kumba lai lak wot antan katai kejing job ka ba kraw tam ha gini ki pils nem baladem daw no u kertong u bayi kun ya ki election MP na Shillong Parliamentary Constituency ban keburom kali coba aden basai moj nong elam jong ketai keseng lembat ke kenuh ni barok kawai baki lala ban penurlong ya kajing temu jengki ban yora ya katong ha kene kasin wat la kajing ele ya kene ke election kadai ke balai liang ke pekentup ya ke kongres NPP bat ke WP handai la yoi ba kajing kren kom kren sarong palat kadai na ki kato kane ki nong elam jong keseng NPP Hakaba Kimri Setia yano bat kisngeu hangamai namar makidon hakabo sorkar bat kisngeu kumpa kidai tang maki ki belai kendeu kat baki waipat kidai kinyun kito ki kentin jong kong amperins ki bawo nia syapang ki mai nak pana kidai ki kentin ki bom ketik Setia ya kinong tipwot kito ki kentin jong ba lambor malngiang ki baw ya thukana syapang ke kamra ke bagerpang haga jaga syak tengan unong ilam ko WPP nang ta sa ki jingkren kop ba prestun tensong ba ukan tha ya kinong ilam ko WPP ba kilek kum ki Taliban bat sa ki wei da ki jingkren penjak burom kila nampak klan bor ya katai keseng kabadang syumi pertai shen bat kabadon tak sangut ki male kam dai tang kata handrai kinong ilam jong keseng NPP ki sngew hanga manga namar ba ki don ha ke sorkar ki don cibun ke spak kapeu bat ki bat lut maki ya ki kontraktor ki he spak ki long try ya ki weight bridge bat ki penya ya barok ki kam jong ke sorkar bat kumta ki simba kumba ki job da ke bisa ha barok ki election bat ha kene ke sinru bakin chunyan bit napang da ka tehi ke juk kebun ka jing job ke WPP ha kene ki election baladem kumta kam dai Setia na kabor jong ki sangut ki male handrai kadai kabor jong pai lang nong tep wot hi barok lang bat kadai ruk ke keput ya ki arteli ki seng ki bah khmat du ha kene ke sorkar sendrop bat kitai kidai ya ki NPP bat ke UDP ka WPP ke lalak ban penjem ton ya kito ki jingkren kopsop bat kren sarong ki bakli ya kene ke sorkar MDA bat ke basa kadai tang ke jingkit bok ya MP thamai jong ke Shillong Lok Sabha Constituency u Dr. Ricky AJ Sengkon ba unlak ban chakri bha ya ka jong ke longkor halor ki isu ki bab khmat jong ke jai benriu Agak terbaik ke jamaah. Ngarang lebih lain-lain orang berkat, orang atu malas, bangkit kita di luar. Lain spokesman, pak masuk relatif otak manusia. Karena sendak cuma, pak udah sendak demi berparti, pak bersama.